TV West Studios omutebe kanisa Kabricho ntawasali Musa kandi yalizabanyinemo Sheikh Adam Abbas kandi ni imam wa Masjid Uthman omuri Kakoba Muyenga. Yes, abitu reka mazentangirire yo mwena baruba kusala ijuma kampa mingu yabatambura kurunji munonga abarure nshasha nimwe kandi abafera tugirango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nimwe bariyene batebe kanisa majenye ntubendeza ebirungi byonka. Yes, biterizo Nebiro 17 okwezi kwa Rabiul Awal ninga shokwa kashatu omwaka 2026 okurujira aha kalenda y'ikisilamu ekijungerizo banebiro 20 okwezi kwa mwenda omwaka 2024. Yes, so twere nimbagira ngo mazima buri kimwe cyona Quran ekakigambaho hazerizoba and twainda turebe aha kigambo cha Sheikh ntureba ngo basheke bingi barugireyo omubwingi rero aba social media bone bingi mnonga haza tutabire tutafire mnonga abamwe noza kushanga ubundi batabise abamwe noza kushanga ntibashomese bintu abantu bakwenda kurura just kushemeza abantu omwanya bwo kushomese bintu ebishire. Yes, so erizo abantu benda kureba sheko ishikire nuwoha kandi Sheikh qualities nizo ziha aine kuba natwaza tabyona ntuza kureba mbeno mushomo gona kwatirene aha kigambo Sheikh omushomesa owedini y'obusiramu aine kuba ari ata reka nyakira mugenyi w'Itongo Studios Sheikh Adam Abbas imam wa Masjid Uthman omuri Kakoba Muyenga nakwakira sefu. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nchiriza shikatawa mbanzi ntangiribona bariyone batureba aha program y'Job Salam aha TV West nehinda kandi mbebaze mbagambere ngo kureba program eji fahiya ibada nono kora ibada abo kuba talabul ilm faridatun ala kulli muslim kurondo kumanya kwe dini yawe ne kiteka ahabura umuntu weno wajizire ngo la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Tuza shekatawa ni mbanze nkwebazo mu ngeri yo mutano abo kuguma ngo tu represent ingereje nka society y'abasalamu really tushwarze shabaruhanga akutukumire kandi akwereze mpera abo nshongeza Allahumma Chamheru nchireza nyebaze management ya TV West na Vision Group yona abo kunda abasalamu n'obusalamu bakatwezo gwirobo shaha yona kurebeka ngo nito twashomesa ikigambo cha Allah jalla jalla tubebaza kandi nito abasalamu tubatera umuranga abasalamu abanda baryokwe ngo umuntu yakukunda ni umukunde abantu twatkunzere batorekere rukundo nk'iji ni mbakunde mugurama hurregabo tivzabo muzerebe oburango mburete falillahi alhamdu obusiramu ko bukurajira hato mbugufu shekat hawa nakwebaza wareto murama murunji omuramu gwo kugarura obusiramu higuru muramu gwo kusimura abasiramu kuko batwine bizu byinje birebe kandi kuretwa abashek ningashi abashomesa bedini y'obusiramu abantu bashomese ibintu bingi biri controversial abimwe mbereba mu makuru aza social media umuntu agambe kintu reba jwire ngofira ngeje yijwire ushoberwa shemanya hati ekizibu no kugira ngo abamwe noshanga no kuba namanya yuko aya kamwe ayibirisha to mu Quran nawe naruga yari kweta Sheikh nicyo kizibu cyamana so icyo ne kizibu cyamana so atombugufa muramugo tutakeburuze Sheikh Noha ningashi omuntu ashomere dini nuwoha cyo kubanza nchereza amaze nterera abantu bono muranga bano batureba icyo kubanza umuntu kushome dini yawe ukaba sheikh ningo kaba imam ningo kaba bakweta baalim nikitika buri musalamu wena intuma yarhangane tugambe talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa fi riwaya wa muslima ukurondo bwenje kugenda mu mashomero kashome dini kushoma zaya sarna neciteka necarajuru aha buri musalamu wena ejo nimbaje ba mu kicenge ejo necarajuru cyamani so iwotakadera ngo muramagweri izoba nugugamba aha basheka nabaye buri muntu wena kanshirete nti oine kubor sheka sallallahu alaihi wasallam ningo shekati
sallallahu alaihi wasallam natugambira lan tazura qadama al-abd yawm al-qiyamah hine muntu weno ratambuze kigerekeye tutaho mu iguru ahakiro cyemperu hatta yus'alu an arba'in okuyeho muntu ogwe naza kubanza abuzwe nshongina umushongezina wa an ilmihi noza kubuzubwa obusiramu bwawe okabushoma kikwingana ki ejenjongana inkuru munonga so buri muntu wena aryo nandeba uyine kutayo buryo uyine kutamwa amani kurebeka ngo hine kiwayigo mu dini hariyo hadithi ndijo fi riwaya netugambira umuntu twaraheze kutahijana Qur'an yara yakwasiro mu mutwe nubo buhango bwejana yeye yarature nebaza kugambira ngo iqra il-Qur'an tandika kushoma Qur'an urukutambura takwiruka Qur'an yawe yiwakwasira hera ahwere niyo poroti yawe mujana so hata abantu bariyo ko nomanya al-Fatiha na kul huwallahu ahad nizukusyahi ebintu takwenda kumva atana riga na torajesi so abarunja bakutureba ejeneshonga nkuru mununga abo musiramu wene kufuta y'uburyo shekatawa abantu bariyo ko nabashwaza nabarya basaramu asarire myaka 80 gonke sora takumeke kumanyisa wallahi harabasarire myaka 3 gonga no kusara takumanye bintu na tengese ni just ya mbantu na nagumana jabara iswara z'abafu abantu bakazuruga abantu baza kusarira abantu kunkanga baba kubampe hatine kiba kusara so abantu mu buryo Masjid Abubakar kuba jombe kirakare batakagihindwa hindwiremo umushaka agenda ya donating urupapura roho Yasin uruhango ruti hatizo barumwe kandi ko mudarusu ndugambira abantu badayo buryo bashomedini ngashobero ngababuza munyena mbore ko abantu abenje shomere usalamu nabagira ngo nyende mikono abakumanyeje ece kipapure kiryaha nkimanyisa nyore ko mu Yasin man ngashango muzigitarimo abantu bana bashatu abandi ubona bakubereba nkebishani atakumangwe cyandikira hani Yasin eso abasalamu tutayobore nshonga ya kabiri hategenegenda aharaba amasheka umuntu we nawohereze kushome dini rasul natugambira ngo al-ilmu nur umuntu kuboryaho urukumanyo ubusalamu bwawe nur no yinecererezi oyinece beyi Siramu bunece beyi konga basheka binji bazanise yiremweje yibine ilmu bwenje babuzanise so urahanga ko bwenje bwe dini nur nabakwirece beyi wa nur Allah la yu'ta li'asi kandi ce beyi cyo kucengo busiramu takucereza buri muntu wena hadithi ni natugambira ngo man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din urahanga yabayendizo muntu kwangaraje umunsomo kwangara arukwesima yufaqihu fi din namucengesa obusiramu obu namuhobwenje obukwata dini so iwo utakumanya dini birhanga takakwendize birungi ishabire mununga kora rebe watandika kwata Qur'an abacara abakurundu bashoma abashabaza abamwene bekwasanga nyo kinde mise kushoma nkuzere ba sahaba binje bakasaramuka bukuru kunga bafa bakwasire Qur'an so twegombe mununga ruhanga yakwendeze birungi shekatawa nkiriza ngambira abantu aba usiramu rujomesa ngo muntu weno rufa akwasire Qur'an yona nkaba bahafidhul Qur'an abokumanya akiro chemperu ayahebwa chansi ahoreza abantu 10 yakushongaho bakwereze jana yakushongaho bakwejana so teka mwamano mbana bawute mu mwana wako wata Qur'an shafi'an lak naza korers so ejeshonga nayo ni inkuru mununga barunja barino batureba mbweno bw'umushomo tutaka guteka araba amasheka bonka konka tumanye ngo twalabul ilmu farida kurunda irimu kurundo ko bwenjo bwe dini nekiteka ahari buri muntu wena ishonga ya muheru nze amara mwagitu nyenda standike nekibuzo sheka nuwo ningashi alim umharimu go kuroba gamba cyaro noho ine kwetwa alim noho ine kwetwa sheka kuba sheka tawo busiramu bukija bwafuna abantu binja batakubwenda hariyo abantu binji organizations y'abantu buntu bo bari yaho mission yabo no kushisha no kunago busaramu abo kuba usaramu niyo dine kire abamwene ba sponsoring abahekera ngo bajumira ubusaramu hari abantu bakufite ko mu bantu sente ngaba amashekerizo mushowa tusaze juma ya naruga Kampala ine cyafaye cyathereza ngo hakuturo kwe Kampala ngo hariyo sheka we bakamutamwe sente naguma nashomesa abantu uruharabu
batari basiramu nabashomesa uruharabu bege kuvunura Qur'an bagicyange cyange bije bajume bakucyarenginga n'abasiramu we sheka ryaho hariho gwe no kumshashura ka dino musigazi tukashomana we shuhada tinda mugambe mazina ko binjira mu mumanya musigazi ugakari yo mugezi akansinjira umwaka gumwe kirasi yabo bakandi batsinjiraho umwaka gumwe he was the best student on bibuzo bya idad bya senior 4 he was the school imam at the time no yabira imam wa shuhada shomero ryongera kushomesa dina ho murimbara konka kubabire bari mu vacation ya senior 4 sheka to ena twabire twigomba tutandika kurura makuru ngwarujiro mu busiramu yazo mu dine ndisho dine tinda agigambaho hati kikateringawo bayebuzo mwana ubwo mwana namanyo no mubuzi wa mana kujumo busiramu kuko tukashomana we hati is here in town tugira ngo mwana mu vacation ya senior 4 arujiro mu busiramu hati nyebuke nyini he was my friend kuba ko yarujira bwa imamu nabuza namaterese makanga mbere kigambo namanya ngo abasiramu mbwe ntino kwigura misho tumanye tube mbwe ntutemwa mani mu kudefendinga dineji na muno mu kurondora abamasheka umwana kanjira ngo sekansonyo munsonyi we abasajja bampa decent nga sinza kuchebera nonya kawo niyo statement yangandi so twine basheka binji abamukoreba hati ubwasheka babuhinduire muko murumo business wallahi kushomese dini yaguhinduire murumo nashomese bakwenda abantu kugira ngo bamuhe sente no kucyako bashigwire bacagira nababasheka bukura temujajinga abantu temwogera ku mazambi g'abantu temukora ki abantu bashishe tugume tubareba ngo twabatinga abo basheka bari haro basheka bakutamwe sente kushomesa ibintu byo kushisha ubusiramu na nebindi so sheka ikigambo sheikh lughatan umurimo ruharabu njimanyisa shakhsul ajuz njimanyisa umuntu kuzuro myaka so umuntu we no kuzuro myaka nabamwita sheikh konka bwencho abantu bashomera no byakubara umuto ntumwita sheikh nabo kugira ngo nikimanyo ngo abantu bakuru umuntu yakuro myaka naba in experience omunso na no mbintu byinji hati umuntu uguna abasa kukabura abantu ngwe naba ino bwenje so buri munyabwenje yewena bamuheje kitinisa cyaki cyashesha ecyo tucyurugiraho hari utweta al-alim umanyi we dini umharimu ubutukumanyogwe umharimu wo ecyo kubanza al-ilmu hiya ma'rifatu shay'in bidalil umuntu kumwita sheka shikere umharimu ashikere hiya ma'rifatu shay'in bidalil edina ine kuba yagishomere tarike mu cyondoze basheka banywa bakushomesa ibintu bitakwataga edina kagishomera imamu wanyu gor kukore ibintu haruyi muharumumba kamutugambira uko nango twamunyigera munonga akayine yire mu subhanallah no byarokwe ngo akana tukuza bacyara ngo hariyo ilmu iyo kutukuza mu cyara ahireze kuzara hatumushije umwe wiyizera kamuhababera ngo mucyara yaheza kuzara n'umuntu waro washeka amutukuza mutukuza ari kubyama nawe manya yari yebana abacyara babandi kumbugo sheka kuza kumugwamo nahire muzeyezo zvire no roza nongera kaheze kutukuza abacyara banga cyaro cyona ryo ke natukuza abantu ibintu bitariyo ibintu bifire so al-alim هي العلم هي معرفة شيء بالدليل شيخ أين كبايا شمر الدين شمرك كمانيوا تابا يا شمرار برزا بيتا باكا برزا بيجويروك يا هوريرا بان باكشومانغا أين كبايا شمر الدين شمرك كمانيوا كريتيريا زوك شمر من دين شكات هوازيرو abantu nibatangira ibtida primary level ubusiramu n'ubushome myaka mushanju aho barugaho baza umuidadi secondary level all level bashome myakena bashitame bibuzo aho barugaho bakora thanawi mbwira ubusiramu buri systematic exactly barugaho bazana na university jamia bakora takhassus nibashoma za fiqhi
endamura z'obusiramu nibashoma za hadithi za tawhidi bashoma za tafsiri basoma za Qur'an tajwid na nebindi bashitama n'ebigezo babana za certificate bagira ngo hatimwe muzo kushomesa yeah aba barimo mwine ibintu bakabishoma so amaharimo ine kuba yashomera ibintu ecyamuheru bidalili aine kuba yabishomera gabi yabyenje exactly aho kuba ari kubishomoka bura kuko kure mutuna tukajoma ngo situru ba doctor tukaturiyo ba doctor mukashoma nabo ngo nkiudora bikwase tweho uyine bo washomera nabo no ba doctor mwena mukaiza senior 6 kunkiwor mechanic kunga we no mushaho yes wakabicenga iwotora kozereki tokaza mwirwaro ngo yengeze waza kuba ngashoma nawe ngashoma niwe gunanya kamujanja benga iwotora kozereki so ina bashomere dino bataragicengera so sheikh wena ine kugambe kintu yachomere kandi akintu ho bujurase ejo nishonga ngo ntube hanagireza abarunja bayono batureba abakwenda kukuma obusiramu obu na generation zezukwija zoshangeho kuba obusiramu n'ubumanyongo niyo dini tuine Qur'an teru mukubanganisibwa kine shongera hindwire tuine ahadithi nyingi munonga konka zona abantu babase kukuma hadithi ezi emyaka 10 emyaka 10 hadithi zikahinduka hoga twatachebire ba sheikh bitu nubo baragite mu hadithi zabo wallahi izo zo bunyonyi uriya mashika babamo kwa kubana shomese bugambo kubiku ayihebye yateka ha ayihebye hati bitambura bityacyaro ushango busiramu bwasisika so ejishonga ni nkuru munonga ndube hanangisiriza abakweta ba mashiko ngabakora taqlid umbusiramu areke tweta at-taqlid at-taqlid niwo muntu kuba atarashitamira kushoma dini konka yabire nahurikiriza abashika abandi bakushoma bakushomesa habari nko muzigiti ahurra yakantu ningati nkaho shomesa uriya kuraminga yo buntu ngabushata hatuna washabe jumacha ngo ijumero kwija mu jimperez akwasere yo buntu yengo bushata tawete jerize taronzera ari bahandikire wambuza just we nagendera ari yo yashomise we bari mu agendera ari kuba kumbuza ngo kiki cyo kugamba no kiyahingo Imam Adam kamuhura kukigamba na urira seka gundi ngacogera ngahura sheko gwa kukigamba nguko nkece cyuwashomesa yunukiye ngahura nankar kukigamba basheka bekikankecho hada haram kigwire kigwire kwemera iwe rukushomese byabasheka bandi sheko riya kagamba iwe nugamba ki so nambira tugambe qada lil muqallid an yakuna kafira omuntu otarashomere bintu konkar kujuruza basheka bandi na wakeyeta sheka kabaraho kake argum busaramu wallahi nagumiza matugagizara ngo nisful ilmu summun yuqtal omuntu kushomete cyo kace dini no butwa no basa kwita kwita nabandi abo kuba no buza abandi noza kurre kintu cyurre cyicweka uzik chumese ecyukurero mu Qur'an harimo aya negira ngo fawailul lil musallin ngo kubona kuryari yabo abakusara hatejo ayiwe no basa kuhura sheka yo nadishomesa ubugikomya manyiwo wacenga hicweka eri kugarukaho next aya tukujumanya nububayi uza kubuza abantu ngo ibintu byeso arabirimo kubona kunga washomera icyo aya hino kwe koyo alladhina hum an salatihim sahun abakusara batakumanya asaratine uzu akora ki nubarabone atuno kireo shekato so okufuna kichweka hadini kigwire so ebyo bigamba nayo nangu tubicenga living that ejo tukisijeraho nsterera abantu murango kutandika tucondoze ba masheka bita bitwine nimbe harangereza umutima murungi basheka bayuno batureba ekintu cyo takumanya utakayemerera kukishomesa wallahi utakakisibaho icyo takweka kasa utakigamba fas'al ahla dhikr in kuntum la ta'lamun muronda bashomere ko basingaho wallahi mwa mutakora ki mwa mutakumanya icyo tushitira arabaju inshonga za muheru kitane zikwena turebeho mukira kasigarayo kandi nizonkuru munonga ntuzeta adabul ilm emicwe emitwareze enkora
eya sheke kabire ryeta sheka ninga imam ninga umuharumu akabire na yitwaza yes noza kurabira mu conditions zici ucenge ngo muharumu witu tukamufuna ngikirabo tumwine n'umuntu mukuru tumuhechitini sache y'ibintu nabicenga tuza kugenera nshongeza icyo kubanza sheka weno raze kushomesa Usilamu n'ubumuterero umuranga sheka kire first of all aine kuba ine kitweta al-ikhlasu al-ikhlasu bimana an-niyya niyo njonga yo kubanza umuharumu wena imamu wena sheka wena kushomesa we dini wena kuza kwemerera kushomesa kusibe muguguyeye kugenda umwishomero kutandika kushoma aine kuba ine eniya ninga shi intention iyo kwende mpera ebirungi owarhanga subhanahu wa ta'ala niyo njonga yo kubanza sheka tawe ahubwo nshonga ngo innamal a'malu binniyat buri murimo gwino muntu gwakora nagufuna mwe burungi kurugirira ahaniya eyane yes so hawa tuine kizibu cy'amani bashekha bingi nibashomese dini kufune sente twakigamba hino mahali yes basheka bamwe hati ibinaza kubigamba basheka bamwe baramuza za khutba abayukumbya run mukimanya ngo basheka bamwe banga kwisha kubasasa sheka mu muterese mu muramuza ngukutuba seka na mwina aka kadenzi jemba sasa batandikire ri wagura tandika kuri aryo naramuza ngusheka katwina 5 ngo 5 sigasariza subhana malikutaya idini yaranga tugikiza habamwe some of them which is haram kwikirizwa mu mateka go busara basheka kuramuza za khutba basheka kwemerera kushomesa bakuronda mu abantu kubasima kubahana nga following and etc so tubagambira ngo zeni yazanyu zifire haro hadith sallallahu alayhi wasallam anatugambira ngo akiro chemperu yawm alqiyama sayati rajul nabaza kureto umuntu misho garhanga umuntu ogunga laqad qara alqur'ana wa 'allamahu akara hafizu alqur'ana akashoma qur'ani yagicenga yashoma ne dini yagicenga wa 'allamahu kuyahereze yatandika no kushomesa abantu abandi yashoma kuyaheza yatandika no kushomesa abandi rasulna tugambira ngo umuntu ogese yu'radu anhu amaluhu nabaza kumutera ku screen pango bamureke umurimo gweyo aryo mwishomero nabona nabamutere mboko nashome dini yargayo yabona yija yashomesa amadarasa yashomesa siyona rangana za kweza mbuze ngo fabi ma amilta bihadha ngo ibi byunu kanwe bikorraki kushoma washomesa wabo ukanwe bikorraki wallahi umuntu ugo naza kusherwa yabtasim shemerwe ajirengo ibi byona akabikora ndikwenda rahango nsime rangana za kumugaruka mukadhabta umushawe wabiha torabikoze kushemeza rahanga jirengo walakinaka amilta bihadha konke byonu kabikora liyuqalu huwa ali okano irango bakwita umanyi bakuwane bajirengo go mushaka no wamani uri wakabinya seka uri wamanyi gwariko niwo roho rahanga mugambere ngo faqadi qila kandi abantu bakabikwita sababu khereza empera yabo kajifuna ekakomaho tuma umira almalaika rangana za kheza arajire ba marika beye sheko go bamukome bamuteka yitaka bagende bakumukura hata ulqiya fi nar hat bakoreki bakeno kumutambika umurru ngaba kumuhoceza ki ya shomere dini ya jetegerize so nimbaterra umuranga barungi abakutureba ngo niyezi tugaruke mutkoreki tugaruke mutuzitereze hadithi ya muheru anshongejo ngusheka shikire umutima gwawe ne kubanojwa kuba kumujya mutuna tukora kusimisa rahanga basheka tukabire tutakwahora mbantu wallahi hadithi ya muheru anshongeji obsirano butushomesa hadithi ji ni nkuru munonga kungu jiteka teka huna ngwamfuna no kutina rasul sallallahu alayhi wasallam akatugambira ngo man ta'allama al-ilm umuntu wena rukushoma ilmu
ilmu eji liyubahiya bihi ulama arukujuronda mukwija kucharenjinga basheka batahibe wallahi au liyumariya bihi sufaha konga kujuronda ni kujuronda mukwija kujerega na no kujuma aba batakumanya au liyasrifa bihi wujuhi nas ilayhi ninga kujuronda mwabahajizi uriya nashomesa kufuna abahajizi umuntu oga dakhalahu Allahu nar ruhangana za kumuteka umurunshi ruhanga basheka bitubona abahereze ni yemwe iyo kuronde mpera Allah. Okay, barakallahu fikum. Nani wanje ninjira wahora bitu waza kunyikiriza kandi tubanze tuzebukace omukahomuro ntugaruka aho takarugaho ntuzagarukana n'inshongejo yenyene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani wanje chirayo mukahumura ko reka tugumizemo na program y'Itunyamirungi, program y'Obusiramu live aha TV West Studios. Anchirimo na Sheikh Adam Abbas, imam wa Masjid Uthman omurika koba muyenga hazaturi ntureba nshonga nkuru ekwatirine na ba Sheikh, yes ba Sheikh ninga ba imam hamwe na ba muharimu. Yes, abatabi nibatwaranka abamanyi b'Obusiramu hazatwine kufayo munonga okureba ngo mazima atwamanyabo obundi abakubasa kutubuza kugira ngo abamwe nibaronda a following ninga shiza likes ya social media nachi nibende namba so no shanga bamwe bundi nibakira kushomese by'abantu bari kwenda kura oshange kandi babuza abantu so twine kufayo munonga by the way na presenters presenters aba programs ezigwatena Islam twine kuba careful nonga okuba tuza kutomera namazima noza kutaya iso muntu ori kumanya ngo he's genuine oshange kandi byakushomesa nebindi hazaniwe obe waba part y'ekintu ekyo cyo kushohoza ebintu ebifiri so twine kufa we should be very very careful na mweno tukabire ntwesia abantu nkaba district kadhi ba amir nkabo bateza listi list za mashek bari genuine stari tonto za kutomera mnongo so mnano wanje basa kugumana itwe kandi tugumiza na program yetu y'Obusiramu she nani kushabo gumiza mu tushobore twatiyo ntureba ahamicwe y'abashek no kubine kubani batwaza. نعم جزاكم الله خير بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تugumizamo na darusu yetu n'umushomo gwitu aha program y'Itunyamirungi twaturiyo tureba adabul alim emicwe ningashe mitwarze iyi omuharumu ningashe omweje omushomesa wedini eyayine kubana ayitwaza bashomesa bitawe no baturebe emicweji mikuru munonga tugiye kwate kandi nitwe abageno bareba shekatawe ya juice nchikirizo ma'mum umuntu uba kwebembera kwabora kaburogwa ari kumwebembera Islam n'utugambira ngo adini nasiha ejidini Obusiramu n'ubutamburira aha giving one another advice so nchikirizo bano basakurira inshongo gendo gihabara umuharumu wawe kandi ngo muharumu bakabura utakayomba utakachitwara mukuru gompa burotya gwo wansomesa timutwareze papangani ngambotya manje nasomera utakayomba Obusiramu n'ubutugambira ngo warubba hamil fiqh yaman huwa afqahu minhu hadith ya rasul akajigambira hijjatul ida umwanya ukweta minna natugira ngo warubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu ni portion no hadith ngo muntu ari gukora dawa nabasa no kugikora muntu uri kumusinga ku cyengo Obusiramu kuba nabagana bagira ngo uwazara nakutere ngo mutandika kuzina so yajuzu nchikirizo baso twatukomera nshonga ya al-ikhlas ningashi aniya umushomesa wedini wena omwana wawe unenda kumutwara kushome dini ecyo kubanza eniya yawe nanito bazire shekatawa abana tubatwara mu mashomero g'idini na niniya ndunji ina bazira bakutwara abana kushome dini urunde cyane kizahambuki
oba ncho wasindika ntogo mwana yandema kamutwara shomedini ubwo mwana yakubendeme kamutwara ombede wa shomedini ngaha twerezo ryo murungi na no kumurete konkala no ryo murungi kora abamwe mugirangu abana banje abana kabashomese bindi na sadaka yo mwana omwe namutwara shomedini omwana utamusadaka koza kushomedini ngobwe hatu wamureka afe busha wamutwara kushoma obusiramu ngaha eniya yawe berundungi na ni waryo naza kushomedini eniya ebendungi no endempera na ni waryo najishomesa hati eniya gitereze teka mpera jiha bintu bindi nubora funemu omukushoma kwawe hadithi eri inampendire nayo nguman ta'allama al-ilm umuntu wenu rukushomesa dini ningo umuntu wenu rukuza kushomedini konka omudine ejo liyubahiya bihi al-ulama akurondamu mbwenu kuyija kwa kanisa kwa yahayana na nabashomesa abandi babaruho au liyumari yabihi sufaha ninga rukuronda mu kuyija kujerega okujuma okuranjara abatakumanya au liyasrifa bihi wujuhi nas ilayhi niyo kinakunda muno ninga umuntu kushomesa dine basheka bitu dine jo kushomesa kurunda bahagize izo darusu ziriyo iweshayo na norunda kasya kahya kindagamba abantu bona bakandonda nizitione keta nyewe cyecinda agambe eriyeje nkora yawe rasul nagira ngo adkhalahu allah nar ababa kugamba kufuna like sa media and etc sheko we kikankecho rahanga taramuhereze impera omukushoma kwe naza kumutasya nabo jahannam enshonga ya kabiri yikwenda turebeho tukabura ningashi ummitwarize yabashomesa bedini al-amalu bil ilm umushomesa wena sheka wena ningashi umuharimu al-amalu bil ilmi oyine kubano tekumunkora ebyo byokushomesa jeshonga ni kuru munombe strategic and systematic oyine kubano tekumunkora you must be the first example of what you preach niyo ine kubecho kureberaho cyo kubanza ahari ibyo byo kushomesa oranga kabuza ba masheka bona nabaharimo ekibuzo munsi yabagira ngo ya ayyuhal ladhina amanu imwe ba masheka nabaharimo abikirize imwe bakumanye dini lima taquluna ma la taf'alun abwenche numugamba abwenche numushomesa imwe bimutakora wallahi abwenche no why don't you practice what you preach abonjo takuteka mu nkora ebi byo kushomesa aguzamo tugira ngo kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun nechibi chango dhambi dene nechibi mununga omuntu wena okushomesa ebyo takuteka mu nkora so nimba terumuranga abantu baza kureba mununga ebyo gukora kusinga ebyo kugamba tukirago bantu habura bazire ngo muzire wano yendo mwana watandike kusara utakamugambira ngo mutabane tuze utakamgira ngo mutabane za kusara mugambire ngo tuze kusara iwe mama mwana utakamugambira ngo jwara ekitambara jwara niqab and etc tandiko kwebikirire mugambire reka twebikirire abanzarebera ariwe hato mushijo umwe akayino mwana we yatandika kumuhabura ngo aza mwana we uye haraba kazi uza kurwara siribu takazumbwa maraya mwana wanje bo mukozi umwana akamugambira ngo akamugira ngo muzeyi nanye ninkabura yetuwazeje abo ko biyo rakore nibyo ndakore nokireba umwana arebera umusigaza arebera arishi al-ummi hiya madrasatul ula niyo ishomero ryo kubanza ebyo kora nomwana ibyo yarakore nicyo kimwe nimo bashomesa iwabo cy'abantu no bagambira sadaqa iwo takayo wayemera gambira abantu kutandika kukayo kwata mu bini wabo kubanza becyo kureba yeye nicyo nirungi becyo kurebera be the first to do it radio west iragwa kugira be the first to know hato no tereba so naniwe niwe ine kuba icyo kurebera icyo kubanza so nechamani nekintu kikuru munonga hadithi ya rasul akatugira ngo al-ilmu bila amali umuntu wenu washomere yirumweje washomere obusalamu no muharumo nisheka konka
atakora hari ibyo byakushomesa kashajaratin bila thamar ari inkomuti ogutaruho bijuma inkomuti kubo mutugo muyembe guriya uko gutaruho miyembe no kuba gutine mugasho umutu no gwe micungwa guruha uko gutaruho mucungwa na gumuti gutera micuro mbwenu no mushomesa atakutamburira ari ibyo byakora ki entuma yaranga rasul sallallahu alaihi wasallam Allah kuyabirna mugamba ho mu Qur'an ko mushomesa murungi akagira ngo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana ngumuka imwe ba sahaba icyabaretire kucenge dineji nkaka no kubahereze jana no kubasima nabwo inshonga ngo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana mukamu ino mushomesa murungi wabira ryo kureberaho ari ntuma yarhanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuyabire abantu mu bakaba murebaho atagambere bataho busiramu wallahi ahagwe mitwarize yeye aho kugira ngo he was exemplary imico yeye izobar mu rasul akana atambura yashango mukikuru almar'atul ajuz kakuzere munongo myaka hata mukikuru ngo rasul kuyamushanjire mukikuru akaye guirenku ukaza umuhenzereza mu rukubi so rasul niko kumugambira ngo entuma yarhanga yamugira ngo mukadenanisha abantu yambe hankwezi kwegurreho mpaka hokuza ariko musigaza arukurebe kaje hatukiyabire namwegurraho bakutambara no mukadogo mukade yakundo musigazo yamugira ngo kamusigaza nanyenda nkabure nakureba ryo mwana murunje wo mico mirunje ukwetwaza je umwana uri kuyamba abantu konke kikubasa kushisha mico yawe no kuraturo mushijo wumpurira uba kweta Muhammad Muhammadi aresere nimbi natubinga barhanga bitu nashomese bintu bimunonga ugumushawo ahora umuhuru utaragazo dagaka naza kubuza kuyihe mico yawe mirunjeje rasuli yahunama kuyashyira wo mukade kuyazitekanze yamugira ngo kamukade uriyo mushobo wana ugamba ho Muhammadi haza ninyo wakuyamba ninye Muhammad ninye ndinishomese je dini agency kikuru yagira ngo unaniwe ngo ninyi fa aslama kikuru yataho busiramu yagira ngo eje mico yo yinemerungi tikubasika kubangu oryo nushomese ibintu byo kubuza abantu ninga kubabiye akubo muntu mu yayo muntu muzahambuki takashanga muntu akamuyamba aharubusha so eje shonga ninkuru mununga baharumu mugiye mucyo kurebera wallahi abantu bakora televiziyo kushomesa abo ko byo kushomesa tibyo gukora niyo uzana n'abantu matatu shanga sheka uri mu senta sheka wallahi uri bize notera matatu nuzano mwese nukora ki sheka niyo tarugwa muzariba ni sheka umwaho bakaba mutwire tukamuyamba na Imam Fata sheikh tawunuma karire riba bakumuronda yesheretse ramuzigita wallahi uqsi niyo hani ngira bagambira bintu kuba ndiyo mu active society minyo mugambirizo wa Imam Fata kantera shinga yikwise kumuzigita misheka woko kateto ndichichi abasajja banonya nali dekaroni ukakanja zachituti nazari hazari tumekerero kashonda isente twamushashura haza na nabayakirero no baba manerenda bakija muzigite no twaze baheri hatu nongera bakagena na kishane kunka nido tutaha so utaka mbwene kintu wano rebi wenka kitaka kugiremo burinzire kukishomeza kora rebe cyakuzamu فلله الحمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة رسول بصحابة بكفنا مدينجي abatamburaje nawe shongaranga kabahiri chance bintu mushomeza exemplar buri kimwe bakaberera so eje shonga ni kuru munonga jirebereho muharumu wawo wacyaro yebuze ushomesa witu are exemplary ya tari umuhabure biidhnillah subhanahu inshonga ya muhero munshongeza ina indatendere nayo umushomesa wedini wena yitumurebera he ine kwe kwataho n'inshonge mwe konkera umishatu inshonge ndi uri muharumu wena atakabi muharumu ninga si shek ebi izene bazita shurutu no banzo obishoma before you become a sheikh no basobita bishoma mu ishomero gonko bishoma mu mbere zaburi ningo zarwo biyine
entumwa zona bana bibona ruhanga byatumere before granting them the prestige of prophet. the prestige of prophethood batakabire banabi abanza yabashomese b'ibintu bishatu nibyo bigwe na tuendelera byo noreba rasul akamara emyaka 80 which come to 40 years to learn these things ruhanga taramutumere atakabimushomisa ako abantu bakaba taramwikiririzemu akanaza kubatabura butabura ngaba bashaka kureba hati abatine bintu ebyo icyo kubanza ruhanga kashomesa rasul aswitku shomesa weno ine kuboyina amazima wallahi amazima agomutara gechike cyahiguru mbweno ine kuboyina amazima gamano tine mukubiha umushomesa wena tabiha tazana wallahi tukubasa kubiha qulil haqq walau kana murra akozo sate yoro noza muneyenda amazima kwito bashomesa tanguira kubiha kuba ntugamba wanu ugamba abantu ine bakwika bakwatugomba birushika tandika kubiha abantu wallahi uza kumuzigiti shika shomese byafayo bifira abo bashika mutanu mbahura wataha ine byafayo izobera hakaba heke nkandi yahaba heke abo bashika nomba bashika bimuzi bwana ari wano wari weki ha musajja najja ngayine kanza to ushobebo so aswidqu amazima ni chikuru mnongo nejonga nkuru munongo aza ni nejonga yo kubanza njoro kurebera ngo rasul sallallahu alaihi wasallam nanababire batari basirama babire batakumwikiririzamo kunka bakana bamanya hamazima abantu abinji bakasaramuka abamazima ge cyo kurebera Abu Bakar radiyallahu anhu hakuba rasul nanumucyara we Khadija akababuze kibuzo ngo numanya hungu ndabihireho muntu wena bamgira ngo mbintu kumanyaho tokabihahuka yagira ngo ati ruhanga mpire ubutumwa bw'intumwa yeye bagira ngo amani natwikiriza abo kuba kumanyaho mazima hati we sheka yo natreba abantu bakumanyaho bishuba abantu bakumanya mbishuba ori sheikh ori imam ori umharimu konke bishuba kuruho to kubara eshonga ya kabiri mshomesa ine kuba ine al amana mshomesa ine kuba aminu aine chitkweta amana ubwesigwa mshomesa weno ine kuba ori omwesigwa eje shonga ni nkuru munonga agwicho ine kubanza kufuna ubwesigwa takabire imamu takabire sheikh ahubwo society yoryo nozamu abantu baza kwesigana ebintu byabo noza kubora the custodian orukubi noza kuba nobike byapa by'obusiramu noza kuba no signing endagano z'obusiramu nobike sente z'obusiramu abantu nobabikira ebyapa byabo everything ngono ine kuboyina okuba gitanika hanika za marriage certificate no wazine so oyine kubo or amin oyine kubo ina mazima basheka mwetero mu kifuba umuharuma ine kuba ina mazima no bwesigwa maze obwesigwa akwati basheka binshi gataho twikiriza ngo bwesigwa bobwe kanda ubu tukargaho icyo tukakirgaho subhana malikud dayan basheka ngo bahura ngo baguruze mizigiti endo wano tuzikuwayo itakaryo busiramu sheka gurizita karyo busiramu sheka rire sente zakashomero ko busiramu sente zo wa katano hati emizigite emwe basheka nababineho bambega abantu bataho bambega kugira ngo bwesigwa bukawa bwesigwa bukawa shikatawa wa kamizigite minje byebiro hati ineke dumeme bitakora akasente wabo takakuratire utakagira kumanya ubwesigwa bukaho mu bantu orayeburu zabwe nco budomora gwa muzigiti muzigita itukuramiza ruhangano babushazere baba busaziye ko ngabona wanze tukugira ngo mutakosamiza minji nibaburindo butagwiba nguna wakiba kakubura umugasho hata abantu abija kuramiya nuko muzigiti orebeshaha bagitira kisika ngaho bajombekeraho bwoma batabone kufura eryo mwera muzere ryarahanga yes wallahi billahi nibyo subhanallah ate azane ber hari yumisho buri umwe hakukizanisha konka bambi bagishabikire bagireho je bajombekireho na koma ka cage batireho ne gufura ubwisugwa bukabaho hari umuziki burya aho kucara kusara
buri muziki twana no gwanje gukutwara buri muziki twakaha ahita kufunira ablution wuzu nushanga yo nzikira kubazira siripa ninga byarga bire bihango birye by'ikigereki kimwe abo kubazbyana bisha niba bitwara abija kusara abija korana Allah nogereshe gataho so owesigwa owesigwa haraka video kinarebire omushija rukarira katano bisha kusara kiko bagenzi yisha yasho bayihayo just balbi nanyenga kareo ayuna nagisebe ayishereje kozara so al-aman kandi ba masheka ine cyafayo kimwe kana kikugambireho ideje hwire idul adha Allah ngako imam warova wa imam ziyo muchweko nshwazana Allah ngaza kukikweye nashango munju aine mwente yone shazere izinte ziba kugabeza iza idi umukuru w'umugurya umuntu gurya nga azahanitse rati ngo windi zitakajunda muze imam intizi kabazibirento zubahamuza habasalamu ngo aseka gokora kugori yako mutusonyuwe tiyona gitiro munju yuhram mazima shware ubusalamu twobukushomesa wallahi salamu twobukushomesa ndukhendera ka pointa akuba byona ntubiyegera ntumuyaranga sallallahu alaihi wasallam nabiyullah muhammad izo bari muri rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam abakumanye cyafa yeki abasha bikija bamuterera plani yo kumwita aba babire batakwendeza abusalamu babuja hari abula umbyafayo barumwa abashomeresiya kunga kuba utire plani yo kumwita ekiro echo tararire muka tumuyaranga utukushomera wo bushomesa somesa saba somesa aba bantu no yabire nabike byapa byabo ebyamataka no yabire nabike sente zabo akuba kana bamwesiga konka ahaciro cyonyine cyabire naza kurwo munju akana kusigamo Ali radhiyallahu anhu no yabire naza kubyamo munju konka ibintu byabo byona kabibasigira yagira ngo Ali ndiyo ninjenda ombantu abakwenda kunyita harimo Abu Lahabi ize sente nezeye nchakare uzumuhereza omba kwenda kunyita harumu Abu Jahali ibi byapa byitaka nibyeye nchakare uzumuhereza nabandi bari yakubizire of course bakashanga ataruko konka kashish Ali yubona yijaro kubagabira ebintu byabo babire babikise rasul uba kwenda kwita ejo niyo amano mwebembeze yine kuboko zireki yine kuboyina ahagwa kire obubiritinda bushoborre obundo muntu obwo yine kufuna oyihireho aswidqu wal amana ecyakashatu aswabr kugumisiriza umwebembezi wedini noza kufuna ebizibu byinji kandi nibyinje byokora bamukasheka nkayimamu w'abasalamu konka bo mugumisiriza njero ko ya rasul arahanga kamurabya kuriya omukurunda omukurisa embuzi ngo abarisa bona okurisa tukugira ngo akabaru kubentu mayarahanga nga konka kana mwegesa okugumisiriza uburisa nibyo mumbintu bikwegesa omuntu okugumisiriza nicumwegesa manyu murisa naba inembuzi embuzi agyo nagitwara ahamizi kunyu kunkiyanga ajinyurra yange byamumwitakeya ati nebugumisiriza nagira ngo eji kandi ninjitwara kunywa amizi niyo ninjitwara kurya nibiyambayo kunka yayanga nagitera ningagereke genda kunko murisa nagumisiriza embuzi ajinyurra kandi kwa kukisya amizi etandike nywaje so naniwe gyo nashomesa abantu uryo no batwara amizi kunywa ibyo bigambo byo kubagamba batwara umuyiguru kunko baza kubyanga nabaza kuhakanisa nabaza kujuma nabaza kugerega konko yine kugumisiriza ejo nejo kandi kugumisiriza amaze barakallahu fikum eshonga ya muheru al akhlaq emichwe shomesa wena oyine kuba ine micho merunji usiramu bubagambirimo abashomesa ngo mushomesa witu mukuru bu'ithtu li an utammima makarim al akhlaq rahanga akatutuma itunga bashomesa okuyija kwegesa abantu emicho merunji ebintu atubitiro omunkora tuza kuba bashomesa babunji bi'aunillahi subhanahu
Okay, barakallahu fikum. Ninja mwana wanje wahura byo ni bingi munonga, so twine kuba kandi ntubimanya kurungi munonga na munonga ba sheikh bitu ntibakunda munonga ba imams bitu aba hari mwena ntibakunda munonga onkana beshengereza muto munkoro mbyo ebintu ibyo bitweshomesa mube cyo kureberaho kirungi munonga, mube abamazima mugire obugumisiriza, mube abesigwa buri kimwe cyo nankiza kutambura kurungi munonga. Program turiko yagenda etiyo kampame ngine ekiwaiga mu chango mnonga Asigan Hawasali Musa kana nyinemo Sheikh Adam Abbas imam wa Masjid Uthman omurika kuba muyenga kaza twatontreba ekigambo ekikwatene na Sheikh ninga shiba Sheikh twaza kubendeza kurara kurungi wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.